Bebegcwele ngempelaviki yabalimi abagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimber Stadium eVictoria Falls. Bekukekela mathendele kukhala nkukhu kule mvundla efuywayo sibisengulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ekakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngunkosikazi Cecilia Chingenge weJambesi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamjiya labantwana abali-10. Umntana wayemncane wayemncane wayele 6 months. Esamunya vele wayengakakhasi lokukhasa. So lo mdala wakhona wayeku-form 3, omunye wakhona wayeku-form 2. But ngathi ngagqile entelweni zokulima zonezi ngasondela kakhulu kuba Agritech abalimisi ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngiyenza njani ukuze kungani kulima kwami kuyaphakama. Hayi bamfundisa civil lakathi sivela ngangishiyani lapho. Ngaqhubeka lokho ngisenza njalo. Hayi bafundisile silo abantu abambonke kakho ngafunda ngaze ngafundisa labazulu. Sixoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Lithetha wesiqintini sePongola eLukhosi. Ngami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo bayenza amakhosi abayenzayo bonke bayasebenza ngokulima for full 15 years. And mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and la kuma shows akula show engihambayo ngingawinanga. Last year wanga was the overall winner. Omama laba bathi kuziqinti abakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotsho kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-US Agency for International Development olubafundisa okunengi phansi kohlelo lwemalimoloko. Sibonga ukuvuna sibonga ukuphosa. Basebesitshela ukuthi iside eyodwa nje iqhakathekile. So mangalivuna limele liyendlale amaseyile. Thina besichiya amahlanga kuphela emasimini inkomo zibe seziswele ukudla zi. Basitshengisa ukufundisa ukuthi hayi ukuwagcina emathina besiwakhatha esuch siwagcine njalo emadadi. Bona basifundisa ukuthi hayi ukuze agcineke kuhle liwagcine emanengi liyawakhatha nje liwayenze ebe malutshwana liyenza ama-herbals. Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni senduna uNekatambe yena uthi uyingcithi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane. Ngathi singakhangela siyathola ukuthi abantwana sebehlupheka abanye izilumo ezingapheliyo sebesela izinzalo nxa uthi babenatha amaphilisi family planning kuthiwa i-family planning lokunatha ama-parasite angalunywa yisilumo kuyanathi i-parasite. I-parasite yesiyayibona iyasebenza but kudala sithi ungadla imithi leyana ungaphekelwa nxa ungena kuma-period lapha nxa kuyikuthi ijeko ungahamba esibhedlela bayakutshela ukuthi i-pain yokuthi ifuna indoda ungahlanga lo muntu oyindoda yobhisiso nxa kuyikuthi uyabe usendile but khathesi akusekho sekuthiwa ngeke ukuphambaniseka ngeke suloyiwe suyenziwe njani but kuyikushota kwesintu. Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo enza ngawo amanamunede amafutha egcotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye. Ungakhipha ipulp then kuyasala intanga leziyana ungazipressa ziyakhipha amafutha lana futhi ayelapha lawo i-skin care yakho elaphi ama-ringworms, amafusi, indlebe ebuhlungu, umuntu angatsha izilonda, ungangena emachokochokeni lapho kutshiselwa khona ukuthi ungabi le-rush. Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni, bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi iyezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.